press mi zom tak tak te in zawa in chi bai ule voinia Women Reservation Bill chang press conference ke ni Bharatiya Janata Party te chuan kan han nei dona he Women Reservation chang a hianin central kan thuai tu te du danin convener te ko convener te member te kan han isiama chung mi te chu voinia hianin ma a kan lo thu ani a ke hi Lalremsangi Fanai state joint treasurer tuna nari sakti adiniam chungchanga convener kania kading lama mi hi pc lalbiak kimi state secretary ko convener ania kavela mi hi Jacinta Colony state secretary member ania pi lading liani asakbera mi hi mahila morcha a kan general secretary ani kan ria theu angin nikum masa sangni le somni pathum khanin Women Reservation Bill pass ani to a kan tlang vekanga kha bill kha hunrei takatangin pass turin noralon to china sangni le som UPS sarkar hun lai po khanin Lok Sabha alo pass to a amero chu Lok Sabha atlang lei theih talawa dan angin man theih ani talawani Nda Bjp sarkar na hnuaiah chuanin he bill hian ngai poimo a hlo in pass ngei turin a ground le mun hranga a theina zonga antang na sa maya chuti chuanin sangni le somni pathum khanin pass aloni ta ani chu bill chu pass ni ba se engtin nge arang theang berin kan man tlan theang ti kha ngai tuana aluta bill te hi han pass thuaya atakrama man ngal melo te po hi om chinani chu tun April tha hian special parliament session kovin ni som parukle som paria som paruk som pasre som paria ta hianin ngai tu ani donani parliament na chumi tan chuanin keini party shwai tu te athei angin India ram hun hranga keini po kan rama hemi chungchang hi mi puite hena tlang zar turin prime minister Narendra Modi chuan keini abik takin party a Hmeichhia shwai tu te min han nge na chumi awang chuan boina hianin ma a loading chuak kan ni a BJP party hianin Women Reservation shim hi a support a sang khazakwa sumkwa a national thutko man nei po khanin 33% reservation nei tur khanin anlo pass nei to ani Rajnath Singha sang ni le pasari a president ni khanin national executive chuan pass le in BJP chunga shim OB le executive le hemi mahila morcha kanti mahila wing kanti te youth wing kanti khangzong zonga po khanin 33% reservation kha nei turin kan party chuan rel ta nge a keini BJP Mizoram Pradesh po hianin state dangina an nei ngai lo ke ngei po hi joint treasurer Ramin state danga hian Hmeichhia joint treasurer an omshia ta nilawa heng anga BJP po ina ke ma ni Hmeichhia te a rinna min ngat ngam hi Hmeichhia te ta na bel fa kum ani Women Reservation hi kan shiat angin sangni le somni pakua Lok Sabha in thana man nge tura dwan tumani a tuna hianin delimitation buaipui ani do delimitation hi sangni somni paruk theng hianin man thei shi lo turin hemi MLA bialte MP bialte man thei to lo tura ruaman rel sa to ania sangni somni parukalo pelanga sangni somni pasari chung hianin delimitation tifel turin sarkar lei puile state sarkar te po ai bua sai mupa sangni somni pasari a delimitation siam zo chuanin bial hrang hi Hmeichhia bial tur han ti chuang te po ni thenga intina Mizoram a chuanin bial somli kan neya bial somli kha bial somruka nei to tura roman chin ania khoi bial hinge engtingi anti sumi thiam ten a committee in langai tuanga committee ti han sang ni somni pasari chungin anrel fel vek tura roman ani chungzinga si somruk lo nei taira chungzinga si somni chu Hmeichhia te ta na reservation turani a khoilai bial nge Hmeichhia te man tur ti ro chu municipal anti angle khatiang chi khanin ankal pui mai tura besi ani BJP hianin Hmeichhia te ada sang le meya tribal Hmeichhia tuna hianin constitutional post sang ber India ram president to tribal Hmeichhia nia tribal te hi atlang pui thuin abik takin khung Chhattisgarh te Jharkhand te amun hrang tribal area omna khwanin
mu niam le mi tena an han en niam ang chi society a po dak ngam bak lo tura ngai ang chi kha ania khatiang mi ti khanin president post hi an luang ti hi an ring thiam phangai lo ni chutiang ang po sang tak mai chu BJP sarkarin tribal Hmeichhia an ruata pi murmu hi tribal Hmeichhia ania mel en po in atom ema amero chuni na sang tak kha achel the ni ti lan ti nan India sarkar leipui wan tu BJP chuan he post nei tur hianin ma ahmad chopa aruat tak nge ani tuna hianin finance minister puiting P Nirmala Sitharaman Trump puiting lua ma saper India ramin kanneya ani enkol na hnuaiah hianin kan sha theu angin COVID-19 te kan buai em maya ram economy atlu chhemei don ani hi ati khopin kan ram buaya na thok tu sang poisa thok chuak tu GDP tho tu te sumle pai company factory sang na thok tu te an tlan ho chuma kan ram economy kha asong noi tamei don mo kan ti lain pinirmala Kaihruaiah na hnuaiah kan ram chuanin pason chhozelin tuna hianin ram economy din hun tha thang chak deuh ber ni sovin palina kan han ni te hial mai ni economy palina chutiang ang chu Hmeichhia Kaihruaiah na hnuaiah kan han nei ani a chuanin tunhaya khanin America ina sanction asiama wang khan kan ram economy khanin tuar hle tura ngai na te oma 50% sanction te an siam khan ramina kan thon chua te atlem te em maya foreigner thil thon chua tlem chuanin kan ram poisa na te tanyam thilni khamia khanin GST sang te tinyam ta duain sumdon nakal chak turin theih to pinan han thanga kan GDP le kan GST tho chwate niam lutuk lovin a in phaman chho theya kum thakata noi ni don te GST mi puiten kan tho khom chhole theita hi finance minister fel tak kan nei wang ani ti asiat ome pi susma swara chi nuro pui tak mai BJP Hmeichhia hruai tu kha external affairs minister ani lai khanin fakalo em maya external affairs minister ani hianin mi pui khoilu tuklawan ni na ram palai angan ni na angdewa hian mi ten kan lo ngai china khami po kha pisus ma swara san ni meu khachuanin mi pui te thleng phak Twitter te Facebook ate social media ate ram po na abikin Hmeichhia te nan har satna hne nan chen na se ema mi pui centric de mai khanin aron kalpui chho vele ka ani BJP hianin sangni le sompalia Hmeichhia candidate somnga pariat kan neya sangni le sompakwa somsari pathum kan neya sangni le somni palia chuanin somkwa pakhat lai mei Lok Sabha Hmeichhia candidate kan nei ta INC le athopuite Women Reservation chungchang ma na tanga ngai poimo taka lo in soi thin te ro chuan candidate te an kiam kha na sa hle ani sangni somni palia tangin candidate an nei tlem ta tul meya tuna hianin MP zanga somli pathum jinga Hmeichhia MP somsari pali kan neya Rajya Sabha hianin Hmeichhia MP somni le pali kan nei boka nominated seat som pania hian Hmeichhia te po antel ve bokani pu Narendra Modi Kaihruaiah na hnuaiah ma son na satak chawin Hmeichhia te tan scheme tam tak adwanga healthcare ma son na sumle pai en kol na konga Hmeichhia te telve na ni tinuna mamo thin ol sama siam te kalpui hian kong ranga Hmeichhia te na kong tel na kong ahong zau zelani kan ria larangin swas Bharat kan ti hemi clean India kan ti hnuaiah hian Hmeichhia te tan in thiar na te tunma in Hmeichhia ten an period lai ten in thiar na mumal te an nei lo thina tuna chuan in thiar na mumal takte nei chhowin toilet po hi vaibel che som pani lai mei swas Bharat hnuaiah siamani a gas connection kan ti ujwala hnuaiah hianin vaibel che som gas connection pe kan ni bokani PM ujwala chu tunhaya po hian an ladil na sa Mizoram apon kan penwala ke ni party po hianin mi puite tan kan tangkai na ani ati in ujwala helpline te kan siama kan party office a form te prince wakin
agenda te kan thelu saka ki ma ni kal tlang fo hian sang tam takin gas connection a thon angani ang chu engma pe ngai lovin an neya subsidy tang khan tlem te sarkar lai puin akat thin chau ani in sak tam pui ni hi Hmeichhia zalila in andong to avaing kati na Hmeichhia te adong tu tamzo kani mi zalia khanin chuan tui connection hi mi bible se som panga le point riat ne na pek ni to in adong tu tamzok te hi Hmeichhia an ni a scheme tam tak oma zia kin kan han pe chewanga lakpati didi self help group hnuaiah hianin Hmeichhia te empower ni in an ma ni kaltlang hianin mi in midang le chhong lakpati didi hnuaiah khan employment te po an siama bible chakwa lakpati didi hnuaiah ringot po inziak lutin mudra loan hi bible che somthum panga ne na pe kania atamzok chu Hmeichhia te an ni abpmjy kan ti Mizoram chuanin max ne ha kan soi belthina prime minister healthcare scheme kan ti golden card kan ti bokha hemin hnuaiah hian bible che somli pathum aya tamshet inziak lutin atamzok te Hmeichhia ni Mizoram universal healthcare scheme hnuaiah hianin he PMJY hi zialu telania PMJY hi anfan huna poimo tak ani ngengi ani PMJY inziak lute maksa inzialu le shanangai to lova poisa choi inzialu ngai lowa automatic in maksa khanin aluti hi zoram mi puite pon she tharila kan journalist te pon she tharila tuna hian mitam takhian shelo hi an tam em maya PMJY nei theite chu sang ni le som pakhat SECC data chuang te ration card pol nei te kumsom sari chin chunglam zong te khang ang chi ho kha PMJY ya ahuam veka khang ang te khan PMJY hnuaiah golden card banein maksa khan inzialu ashan pa a sengso inzialu angai talawani Hmeichhia chan himla lekha zirti ro beti bachao beti parau hnuaiah hianin he scheme kalpuin inu hianin higher education na Hmeichhia inziak lut anpung na sa hle meya sang bible che za somnga pasari atangin bible che ni le 0.18 bible che kat 0.57 atangin bible che di 0.18 ta apung chho ta hluai ni tundin hunahan India ram modi gai hruaina hnuaiah hian ram hrang economy hausate na pangana kan ni kan ti to kha demography diplomacy kong dik zona konga hetiang din hun kheng thei kan ni kan pumadi ti hian democracy chawngai to lovin demography le diplomacy thiam takin an playa chumi awang chuanin ram thang chakle mi tena ram om chen na tan pu a ram thenon te podanon eat em ram kan ni chhota ani democracy rorelna bul thut panchayati raj Mizoram chuan village council rorelna kan tia hemia hianin women reservation chungchang fel takin inziaka 73rd amendment le 72 amendment a khanin RLB le ULB thingtang le rural thingtang le khopui rorelna a Hmeichhia te ta na seat mun thuma thena mun khat reserve na ati chuaka Mizoram apokan mangmek to a state 10 khat chuanin abik takin Bihar te state somni pakhat lai ni chu thumi atlem nu tuketi in VC level khabi panchayat level a pheichwanin 50% reservation an kalpuya anin chhirlo lemea Hmeichhia te rorelna an thanem hian an tam hianin rorelna akal dik zokani corruption chungchang a po hian Hmeichhia te hi an film zokani ti hi an hua Hmeichhia te tamzok tilnan ma an la ani vote thak zinga hian Hmeichhia te an tlem zok thina tun ma chuanin 11% lai hi gender gap alo om thina ni kong hrangin Hmeichhia te ti chakna choi kan na kalpui ani nu hian vote thak tura chi chuak Hmeichhia te kan tamzok ta a Hmeichhia thak tura pen chuak tamzok ka ra ero Hmeichhia rorel na sanga Hmeichhia thu te an la bei tham viau maya za asom panga vel ani mi pamingin candidate list on hemfal thin le vote thak zinga Hmeichhia an tam to hian India ram hoi her ma so na tilanga rorel na sanga Hmeichhia tam tak om tur hian he ma so na atifam kim le swal do ni mishing mimal nun chung kwa khutlang le ram rorel da ba ka
khovel sarkar ro pui ni na din huna India ram choi kan na kawng zo zel na tan constitution ziak article te po siam that ngai ni thil ni a constitution siam that donin nam le sa khotlem jok te chunga zirtin na diklo in soi thaina thin India constitution siam tan tir atanga siam that voi za chuang to hian nam tlemi mo sa khozui tu tlem te ta na chim ral theida tur hoi zong in bil pa siam alo ngai lo Hmeichhia te tan rorelna sanga 33% seat hausak ni hian India ram chung Hmeichhia te chu state le national level a rorelna chunga din hun poimo le zwal chelna ba ka in chung khur social le community nun phung tin renga pam kimna New India thlen chin chia tla kani nari shakti vandan adiniam hi ram inrel bolna shan kan nei hnuwa Hmeichhia te political empowerment konga structural reform lian ber ania hei hi mi pui rorelna kalpui konga ai o zau zok in hong phalam kong eng zok kan nei chhozel na ani khati zong kha kan press mit neya kan han soite ni a kan thian te hian in engemo soidu an nei chuanin soina han nei chim sila chuanin Hmeichhia scheme hrang kha a soft copy oma kan lo thon chewanga in du in lo la chuak venga menga turin ti chin in lo min lo tar chwa sakbe mai don ne hei phek tam tak Hmeichhia scheme lunga po hi phek ru ku vela oma pumadi enkol na hnuaiah pumadi kaihhruai na hnuaiah hian Hmeichhia te tan scheme don chwale Hmeichhia te ti chakna kal chho pui zel hi kan ramin a than pha ema chumi awanga kan GDP le khovel level anga po kan economy tha chho zel nita ani lawmawm